Halo? Halo? Sarajevo, da li se čujemo? Da, čujemo se, Fahira. Gospodine predsjedniče, selamu alaikum, Fahira do telefonske slušalice preko mikrofona iz prepune Grugen sale u Esenu. 7.500 ljudi vas želi pozdraviti. Aleikum selam, Fahira. Sačekajte, samo malo. Imate veliku podršku, sala je na nogama. Fahira, mogu li da kažem nešto? Alo? Alo? Halo? Alo? Alo, mogu li... Halo? Ja vas molim, dakle čujemo se. Čujemo se, jeli? Izvolite, šta nam poručujete? Dragi moji zemljaci, draga moja braćo i sestre, govorim vam iz Sarajeva. Imao sam sreću da vas večeras gledam. I bio sam veoma uzbuđen. Nažalost, to je prilično kratko, svega 1 sat. Ali bila je to velika radost i za mene i za mnoge Bošnjake ovdje kod televizora koji su imali prilike da vas gledaju. Naravno, gledao sam priredbu Stapeta, Merilina, Halida, ali sa više uzbuđenja i radosti posmatrao sam vas u sali. Vidio sam da ima i jedan broj djece. Pa evo ja pozdravljam dragu djecu Bosne. Nek su živi i zdravi. Evo, ne bih duljio. Publika vam uzvraća aplauzom jer drugačije ne može. Dakle, pozdravljam dragu moju djecu Bosne. Možete nastaviti. Ne bih duljio, poslao sam vam jednu kratku poruku po profesoru Ganiću. Nadam se da ste vam je pročitali. Mogu samo još jedan put da ponovim da mi je veoma žao da nisam večeras sa vama. Naravno nisam mogao da budem sa vama. Čekali su me ovdje velike obaveze. Ali hoću da vam ponovim. Da naš narod pati. Ali da se bori i da će ako Bog da pobjediti. Neka vas sve Bog čuva. Ja se nadam, predsjedniče, da ste čuli kako reagira prepuna sala, drugačije ne mogu, inače bi vam rado kazali barem jednu riječ, nažalost u prilici sam samo ja. Bahira, zahvalim se najljepše s moje strane. Predsjedniče, ovog trenutka dobila sam vašu poruku i pročitat ću je nakon razgovora sa vama. Hvala vam što ste našli vremena da u velikim predsjedničkim obavezama javite nam se ovako kasno. Selame vas svi Bošnjaci prisutni ovdje u Esenu, kao i oni koji nisu, ali dobrim dijelom su pomogli veliku, najveću humanitarnu akciju Bošnjače, Bosna te zove. Hvala i njima koji su pomogli priredbu, hvala i televiziji Sarajevo koja je omogućila ovaj prenos, hvala i tebi što ćeš pročitati ovu moju poruku. Ja bih te zamolio da to učini. Hvala velika, Allah imanet i poselami sviju tamo. Hvala veliko i vama predsjedniče, Allah imanet. Nakon priličnog pričanja